Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaye umufatanyabikorwa n'umuterankunga wa leta ya Isiraheli kuva yashingwa mu 1948 kugera n'uyu munsi. Igisirikare cya Isiraheli cyafashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva cyashingwa, kandi inzego z'ubutasi z'ibi bihugu byombi zikorana bya hafi mu gusangira amakuru, ku buryo insinzi nyinshi Isiraheli yagiye igira Amerika yabaga izifitemo uruhare. Ni kimwe nuko hari izo Amerika yagiye igira Isiraheli ifite mu kuboko. Nk'ubu ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, ubutegetsi bwa Joe Biden bwemeye ko Amerika yoherereza Isiraheli ibisasu ndetse n'indege z'intambara zifite agaciro ka miliyari nyinshi z'amadolari. Mu mibare, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze guha Isiraheli amafaranga n'ibikoresho bifite agaciro ka miliyari 17 na miliyoni 900 z'amadolari kuva mu kwezi kwa 10 ku mwaka wa 2023 kugera muri uku kwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2024. Umushinga witwa Cost of War Project ukorera muri Brown University niwo wakoze iyi mibare. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaze iruhande rwa Isiraheli buri gihe, ariko ku ntambara Isiraheli yatangije muri Gaza igamije kwihorera ho ibi bihugu ntabwo byumvikanye 100%. Amerika yemera ko Isiraheli igomba kwirengera kandi kwihorera ku banzi bayo, ariko uburyo yakoresheje na n'ubu ngubu igikoresha muri Gaza ntabwo Amerika yabwishimiye. Nibyo umutwe w'iterabwoba wa Hamas winjiye muri Isiraheli ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 2023 ugashimuta abaturage ba Isiraheli kandi ukica abarenga 1200. Nibyo uyu mutwe ugomba guhanwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabyemera. Gusa zivuga ko Isiraheli ibi yabikoranye ingufu z'umurengera kubera ko ubu ngubu mu mwaka umwe intambara Isiraheli yatangije muri Gaza imaze kugoma abarenga 42,000 biganjemo abasivile. Umujyi wa Gaza wasenyutse ku ijanisha rinini cyane. Isiraheli ivuga ko abarwanyi ba Hamas bagiye bakivanga n'abaturage muri Gaza ku buryo bigoye cyane kubatandukanya. Ibi byatumye Isiraheli ifunga inzira zose zinyuramo inkunga zijya muri Gaza, kubera ko ivuga ko HCR n'indi miryango itabara abababaye igemurira ibiribwa n'indi mfashanyo abarwanyi ba Hamas muri Gaza. Amerika ntabwo yigeze ibyemera nk'ukuri. None uyu munsi Amerika yandikiye Isiraheli yiha iminsi 30 yo kongera imfashanyo mu gace ka Gaza bitihise, ikitega ko imfashanyo ya gisirikari ya Amerika ishobora guhagarikwa. Ibaruwa yoherejwe ku cyumweru irimo umuburo ukomeye cyane Amerika itari yarigeze iha umukunzi wayo w'ibihe byose ari we Isiraheli. Kandi ibi ngibi bibaye mu gihe hari ibitero bishya bya Isiraheli mu majyaruguru ya Gaza bivugwa ko bimaze guhitana abasivile benshi. Amerika ivuga ko ifite impungenge zikomeye z'uko ikibazo cy'ibura ry'imfashanyo gikomeje kwiyongera. Yongeraho ko Isiraheli yanze cyangwa sigabanya hafi 90% by'imfashanyo yagombaga guhererekanywa hagati y'amajyaruguru n'amajyepfo kuva mu kwezi gushize. Nkuko byatangajwe n'umwe mu bategetsi ba Isiraheli, ngo Isiraheli irimo irasuzuma iyi baruwa. Yanongeyeho ko igihugu cye ngo cyayifashe mu buryo bukomeje kandi ko gifite intego yo gusubiza icyo kibazo ku buryo bitazateza ikibazo mu mubano wa Amerika na Isiraheli. Ibi bintu reka tubivugeho. Kuva Isiraheli yatangira gushinjwa ko yabujije imfashanyo kugera muri Gaza, ntabwo yahwemye kuvuga ko icyo yibasira ari inyeshyamba zo muri Hamas, ariko kwitabuza imfashanyo kwinjira. Ku wa mbere, igisirikare cya Isiraheli gishinzwe abinjira n'abasohoka muri Gaza cyitwa Kogat cyatangaje ko amakamyo 30 atwaye imfashanyo y'ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa PAM ngo yinjiye mu majyaruguru ya Gaza anyuze mu mujyi witwa Erez. Gusa ibi byaje kurangira Loni ivuze ko nta mfashanyo y'ibiribwa yigeze itangwa mu majyaruguru, mu gihe ibintu by'ibanze ku banyapalestine bahatuye ngo bigiye gushira.
umwe mu bayobozi bakuru muri Loni yavuze ko Gaza iri ku rwego rwo hejuru rw'imibabaro kandi bikeneye ubufasha bwihutirwa kandi bukaba ubufasha burambye. Antoine Reynard ni umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa PAM muri Palestine yabwiye ibiro ntaramakuru bya AFP ko abaturage bo mu majyaruguru ya Gaza babeshwaho n'ubutabazi gusa mu gihe badashobora kubona ibiribwa bishya keretse biturutse mu mashyirahamwe y'umuryango w'abibumbye atanga ubutabazi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere gitanga intwaro nyinshi muri Isiraheli. Igisirikare cya Isiraheli gikoresha indege z'intambara, ibisasu, misile n'ibindi bikoresho by'urugamba byatanzwe na Isiraheli mu ntambara yo kurwanya umutwe wa Hamas muri Gaza. Intambara yatangiye mu mwaka ushize. Ibaruwa ya Amerika kuri leta ya Isiraheli ikubiyemo imiburo y'uko Amerika ishobora guhagarika imfashanyo ya gisirikare kuri Isiraheli niba Isiraheli itari kwinkunga ngo zigere ku baturage muri Gaza. Iyi baruwa yasohowe bwa mbere n'ikigo cyitwa Icyo, yashyizweho umukono n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken hamwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ingabo Lloyd Austin. Ni ibaruwa igira iti ubu ngubu turabandikiye kugira ngo dushimangire impungenge za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku iterabwoba rigenda ryiyongera muri Gaza, kandi dusabe ko leta yanyu yafata ingamba zihuse kandi zihoraho muri uku kwezi kugira ngo ihindure imiterere y'iki kibazo. Iyi baruwa ivuga ko ibikorwa bya Isiraheli muri Gaza byatumye abantu 1,700,000 bimukira mu gace k'icyambu cyitwa Al-Mawasi, aho kubera ubwinshi bwabo bari mu kaga gakomeye cyane k'imibereho, kandi imibare y'imiryango itanga imfashanyo ivuga ko ibyangombwa by'ibanze by'ubuzima bidashobora kuboneka. Iti dufite impungenge ko ingamba za vuba za leta ya Isiraheli zirimo guhagarika ibicuruzwa bitumizwa mu mahanga, kwanga cyangwa se kugabanya ku kigero cya 90% urujya n'uruza hagati y'amajyaruguru n'amajyepfo ya Gaza mu kwezi kwa 9, gushyiraho andi mabwiriza mashya yo kugenzura abakozi b'imiryango itanga imfashanyo, hamwe no kwiyongera k'urugomo n'ubujura birimo gutuma uburemere bw'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa muri Gaza bwiyongera. Iyi baruwa ivuga ko Isiraheli igomba mu gihe kitarenze iminsi 30 uhereye ubu ngubu gufata ingamba zifatika zo kongera imfashanyo. Ivuga ko kudakora ibi ngibi bishobora kugira ingaruka zikomeye kuri politike ya Amerika yo gutanga ubufasha bw'intwaro kuri iki gihugu. Yasubiyemo ku itegeko rya Amerika rishobora kubuza inkunga ya gisirikare ku bihugu bibuza Amerika gutanga inkunga ku basivile. Yavuze ko Isiraheli igomba gukomeza ibikorwa by'ubutabazi mu karere ka Gaza, harimo no kwemerera nibura amakamyo 350 ku munsi kwinjira mu duce tunyuranye, no kwemerera abari mu gace ka Al-Mawasi gusubira mu byabo. Yasabye kandi Isiraheli guhagarika gufunga Gaza y'amajyaruguru mu kwemeza ko nta politiki ya leta ya Isiraheli yo guhatira abasivili kuva mu byabo bahungira mu majyepfo bavuye mu majyaruguru. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Washington, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Matthew Miller yabwiye abanyamakuru ko iyi baruwa yagombaga kubibanga ngo ntago bashaka kuyishyira hanze. Ati Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Blinken na mugenzi ushinzwe umutekano Austin bumvise ko byaba byiza babwiye leta ya Isiraheli ko hari ibyo bakeneye guhindura kugira ngo imfashanyo yageraga muri Gaza igaruke. Miller yanze kugira icyo avuga ku ngaruka kuri Isiraheli mu gihe yabitemereye inkunga kugera muri Gaza, ariko yaragize ataba Amerika iha inkunga ya gisirikare ntabwo bashobora guhagarika inkunga y'icyo gihugu ku basivile. Iri ni itegeko kandi tugomba kurikurikiza, ariko kandi dufite ibyiringiro ko Isiraheli izahindura imyifatire yayo. Yavuze kandi ko igihe cyagenwe ntaho gihuriye na gahunda y'amatora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba ku itariki ya 5 y'ukwa 11 muri uyu mwaka. Avuga ko byari bikwiye ko bahabwa umwanya wo gushyira mu bikorwa ibintu bitandukanye. Isiraheli
iherutse gushimangira ko nta rugero rutagibwa munsi rw'imfashanyo igomba gutangwa muri Gaza. Isiraheli ishinja imiryango itanga imfashanyo ya Loni kunanirwa gutanga iyo mfashanyo. Ishinja kandi Hamas kwiba izo mfashanyo, ibyo Hamas itahwemye guhakana. Mbere y'ibitero byo ku butaka bya Isiraheli mu majyepfo y'umujyi wa Rafa uri mu majyepfo ya Gaza mu kwezi kwa gatanu, Perezida Joe Biden yahagaritse ibitero by'ibisasu mu rwego rwo kugerageza guca intege y'Isiraheli kugira ngo ihagarike ibyo bitero nyine. Ariko Perezida wa Amerika yahise ashyirwa mu majwi n'abarepublicain muri Washington ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu wabigereranyije no gufatirwa ibihano ku ntwaro. Iyi ngingo yahagaritswe by'agateganyo mu kwezi kwa karindwi, kugeza ubu ngubu ntabwo irasubirwamo. Kuwa kabiri, umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi waburiye ko imiryango yo mu majyaruguru ya Gaza iri mu bwoba bukomeye, gupfusha ababo, kubura icyo bakora n'umunaniro kubera ibitero bya Isiraheli byatangiye mu minsi 10 ishize. Igisirikare cya Isiraheli kivuga ko cyongeye kohereza imodoka z'intambara n'abasirikare mu mujyi wa Jabalia ndetse no mu nkambi y'impunzi iri muri uwo mujyi ku nshuro ya gatatu kugira ngo kirandure burundu abarwanyi ba Hamas bari bahakoraniye. Yasabye abaturage ba Jabalia kimwe n'abaturanyi babo ba Beit Lahiya ndetse na Beit Hanun guhungira mu karere ka Al-Mawasi. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu bagera ku 50,000 bahunze umujyi wa Gaza n'utundi duce two mu majyaruguru, ariko kuri benshi nta mutekano uhari ku buryo bava mu ngo zabo cyangwa se ntibashobore no kubikora kubera uburwayi cyangwa se ubumuga. Isiraheli yatangije intambara yo gusenya Hamas mu rwego rwo gusubiza igitero cyakozwe n'uwo mutwe mu majyepfo y'icyo gihugu ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize, aho abantu 1,200 bishwe naho abandi 251 bagashimutwa. Kuva icyo gihe abantu barenga 42,340 bamaze kwicwa muri Gaza. Ibi ni ibitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima muri Palestine igenzurwa na Hamas. Kuva isi yabona ubukana Isiraheli yinjiranye muri Gaza igiye kwihorera, abategetsi benshi b'isi barimo n'abasanzwe ari inshuti za Isiraheli bahise bagira ubwoba ndetse batangira gukomakoma Isiraheli bayisaba guca inkoni zamba. Nk'ubwo mu kwezi kwa 4 muri uyu mwaka, Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu arimo arakora ikosa mu buryo arimo kwitwara muri Gaza. Icyo gihe Biden yaragize ati ntekereza ko arimo gukora ikosa, ati ntabwo nemeranye n'uburyo bwe. Yavuze ko Gaza ikwiye kugerwamo n'ibiribwa byose ndetse n'imiti. Icyo gihe Biden yaburiye ko ubufasha Amerika ikomeje guha Isiraheli mu ntambara bushingiye ku kuba Isiraheli yemera ko ibiribwa n'imiti byinshi kurushaho bigera muri Gaza. Isiraheli yahakanye gutambamira ko imfashanyo zinjira muri Gaza cyangwa se ngo zitangwe, ndetse yashinje amashami y'umuryango w'abibumbye akorera muri Gaza kunanirwa gutanga imfashanyo yemerewe kuhinjira ngo ayihe abantu bayikeneye. Icyo gihe Biden yavuze ko arakajwe cyane n'ukuntu imodoka z'umuryango w'abibumbye utanga imfashanyo zarashweho mu muhanda munini na za drone zikanakurwamo abari bazirimo bakicwa. Kuva icyo gihe igisirikare cya Isiraheli cyemeye ko hari amakosa yakozwe, amakosa akomeye cyane yagejeje ku mfu zabo bakozi ba Loni. Iperereza ryatumye abasirikare 2 bo ku rwego rwo hejuru muri Isiraheli birukanwa. Kubera iki kibazo ndetse n'ibindi bikorwa bivugwa ko abasirikare ba Isiraheli bagiye bakorera abakozi ba Loni nk'ihohotera, byatumye Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron avuga ko Isiraheli ikwiye kubaha umuryango w'abibumbye kubera ko niwo watumye ishingwa mu 1948. Icyo gihe mu mezi make ashize, Biden yavuze ko icyo asaba ari uko Isiraheli yasaba gusa ko habaho agahenge, igatuma mu byumweru bikurikiraho ibiribwa byose n'imiti bijya mu gihugu. Mbere Perezida Biden yari yavuze ko Hamas igomba kwemera agahenge kandi ikarekura abashimuswe basigaye. Ibi ni nabyo yasabye Isiraheli.
Isiraheli iherutse kuvuga ko izafungura inzira igera mu majyaruguru ya Gaza, ndetse yemera ko Amerika yakubaka icyambu ku nkombe ya Gaza, icyambu cyo gutuma imfashanyo nyinshi kurushaho zigera muri Gaza. Gusa ntabwo iravuga mu buryo burambuye igihe cyangwa se uburyo izi nzira zizakorerwa. Mu minsi yashize Biden yari ari ku gitutu imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igitutu kijyanye na Isiraheli. Mu byumweru bishize yakajije imvugo ye ku myitwarire ya Isiraheli muri iyi ntambara ubimaze umwaka urenga itangiye, ndetse yakoresheje imvugo ikaze cyane kuri Benjamin Netanyahu. Hagati aho ibikoresho bya gisirikare nk'ibisasu, misile n'amasasu asanzwe bikomeje kwerekeza muri Isiraheli bivuye muri Amerika nta nkomyi rwose. Kuva mu kwezi kwa kabiri nibwo ku cyambu cya Ashdod giherereye nko mu birometero 30 mu majyaruguru ya Gaza, Isiraheli yahaburije imfashanyo y'ibiribwa gutambuka. Imfashanyo yari ivuye mu muryango w'abibumbye igamije kugaburira abanyagaza barenga miliyoni, yari igamije kubagaburira mu gihe cy'ukwezi. Ku itariki ya 13 y'ukwa kabiri, Minisitiri w'Imari muri Isiraheli Bezalel Smotrich yavuze ko yatanze amabwiriza yo guhagarika container 1049 zirimo ifu n'amavuta yo guteka, inkeri, isukari n'umuceri. Loni yagombaga gutanga ibyo biribwa mu mujyi wa Rafa no mu nkengero zaho, aho abarenga 1/2 cy'abatuye Gaza basaga nk'aho bafatiwe hagati y'umupaka wa Misiri n'ingabo zirwanira ku butaka bwa Isiraheli. Abo bantu bari baravuye mu byabo nibo bonyine bagerwagaho n'izo mfashanyo, nazo zari zidahagije, zanyuraga mu Misiri. Icyo gihe Loni yari imaze ibyumweru byinshi itanga umuburo w'uko bafite ibyago byo kwibasirwa n'inzara. Ahanini aba bantu babaga bihishe mu buhungiro by'agateganyo mu gihe ingabo zirwanira mu kirere za Isiraheli zongeraga kumisha ibisasu kuri kariya gace, kamwe mu duce tubamo abantu bacucitse ku rwego rwo hejuru. Uyu munsi akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati kari mu ntambara ikomeye, kubera ko iyi ntambara yarenze Gaza, ahubwo irimo irarwanirwa no muri Libani, igihugu cy'umutwe wa Hezbollah, umutwe ushyigikiye cyane Hamas yo muri Palestine, ariko iyi mitwe yombi ikaba iterwa inkunga na Iran. Uyu munsi hari ubwoba ko hashobora kwaduka intambara yeruye ishyamiranyije Isiraheli, Libani na Iran, ubwo harimo n'imitwe ya Hamas, Hezbollah n'Abauti bo muri Yemen. Byemezwa ko intandaro y'ibi byose ari uko imitwe 5 yitwaje intwaro y'abanyapalestine yifatanije na Hamas mu gitero bagabye kuri Isiraheli ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023, nyuma yo gukora imyitozo ya gisirikare kuva mu 2020. Iyi mitwe yakoze imyitozo ya gisirikare ihuriweho yabereye muri Gaza. Imyitozo bakoze yasaga cyane n'ibyakozwe mu gihe cy'igitero ubwacyo. Bakoze imyitozo yo gufata bugwate, imyitozo yo kugaba ibitero ku midugudu, imyitozo yo kumena uruzitiro rwa Isiraheli. Byemezwa ko bakoze imyitozo ya nyuma mu minsi 25 mbere y'igitero. Byemezwa ko abo barwanyi bari barakoze imyitozo ikomeye, ari nacyo cyatumye igitero bagabye kigira ubukana nk'ubwo cyari gifite. Ubu bukana rero ni nabwo bwasunikiye Isiraheli kwiyemeza gukoresha ingufu zose zishoboka, kugera ubwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangira kugira impungenge ku bukana bw'iyi ntambara. Ese ibyo Amerika ivuga byo guhagarikira Isiraheli ubufasha bwa gisirikare igihe yakomeza kwinangira kukurekura inkunga birashoboka koko? Byongeye muri iki gihe hashobora kwaduka intambara ikomeye na Iran.